Kulukutu awu suka hayi bafowethu ngibonge ngiyahlulisa kakhulu lo nyaka bafowethu wami uhamba kahle. Mina imali ngiyogcina ngayo ayikho icall nokubekeka ebalazweni okwangijabulisa ngokuthi ngelinye ilanga ngifonelwe impunga yesintu ithi mfowethu ngiyacela mkhulu ngiyakuncenga ke manje ngicela ukuku-interviewa ngavuma ey'nsukwini futhi namhlanje besingako Tuesday okay ngike ngahlangana nenyanga uMabalengwe umfoka Ntombela Mabalabala mfowethu yazi ngambingelela ngakwazi ukuthi ngikhulume naye ngise ngimxhawula wabuzothi wona ubani ngathime naye ngumfoka Khoza ngokwelapha nje ngihlalela khona la eNgwelezane ngiyakuhlonipha kakhulu Mabalengwe lo nyaka uyabona nje lo nyaka mina bafethu imali anginayo into okuthiwa yemali ngicela nje ukukhuluma lokuthiwa into ezofaka imali phatha into enhlizweni yakho uze nayo kumina uzokhuluma ngayo ufika ubhoboke ngisho ngathi njengoba ufuna ukuyisebenza lento unawo 500,000 ngeke ngize ngufuni ngeke ngize ngisho ukuthi letha 250,000 mhlambe ngingavele ngithi letha nje lokho ongakuletha okay ngihluleke lapho kodwa bafowethu hayi bafowethu ngiyathokoza kakhulu ngicela ningilandele kakhulu kuyimpunga yesintu TV nisefeni subscribe nalapha ni subscribe kuningi okwenzakalayo nokusazokwenzeka okunye kwenzeke sivele sikhona besibuka abantu kusivele kodwa bethi ncima xa lona ngeke ngisize ngalutho mncimlayo lona uyilambele namhlanje kunjani awukhali yini anikhali yini namhlanje benivele nibunxawo lona ngento akanamuthi lo yabo ubunxawo ncimi lona akanamuthi okay it's fine angiwazi umuthi ngoba anginayo into esheshayo anginayo into efaka imali endlini efaka imali ebank ezokwenza nje usuzoba rich usuzoba anginayo mina leyo nto mina ngifuna sihlale phansi sikhulume izinto zakho sizithi Nkosi yami ibongo zami ezintsha sha ibongo ezintsha sha angazi Nkosi yami uma ngiyibhimba kodwa uma ngabe kuthi ufuna ukuzizwa kahle hamba ungene kwimpunga yesintu TV ubuka konke ama-video enginawo nempunga yesintu TV bathuma bizo ngumabizwa ngekhwela eThekwini phakathi eMphelandaba ngisabele ngila empangeni suka mina bafethu ngeke uzungenze lutho ngeke uzungenze lutho mina ayikho into yongenza yona wena njengoba ungibuka nje ucabanga mina ngiyiphaka kanye mina ngiyindoda ejuluka igazi amanye amadoda ejuluka amanzano ngiyiphaka kanye mina anginayo impepha kwekuseni emini nantambama ngiyathokoza ngiyadlula lapho isihloko sami engizosikhuluma ngaso sizothi self consultation ukuzihlolela wena uyazi ukuthi kunabantu abahamba no2 litha begugushe no2 litha bethi bayohlola kanti isidinga sikho kodwa bayakwazi ukuthi bezihlolele bona ungalungisa into oyitshelwe inyanga umthandazi isangoma uyiyeke oyitshelwe ithongo lakho ngesikhathi ulele ebusuku lifika likutshela ithongo lakho ukuthi wena kanje sebenzisa lokho uhambe kodwa wena ungasinaki sibonakaliso ositshelwe yihlozi lakho ositshelwe umkhulu bakho nogogo bakuthi hayi ngisacela ukuthi ungenzele lokho uze kimi uthi wena uzofuna into enezitaputapu kanti ihlozi lakho selikuthongisile wathi uthonga lase liyakuhlolela lathi hayi wena sebenzisa lokho ukuze uzophumelela kodwa wena wahamba wathatha imali yakho waya kumuntu wafika wakhokha noma wafika walalela inhlolo yakhe wayishaya lenhlolo yakhe wasukhohlwa inhlolo le eyenzeka kuwe uma ngabe ulele ebusuku umulele emini wathi wena iphupho lenyongo
Umuntu uyayihlolela yena umelele. Ingakho kuyingozi kuyinkinga ukuthi uma ngabe ulele uphuphe kodwa amaphupho wakhohle okukanye ungaphuphi nje at all. Uthola ukuthi wena usaphuphi. Ngikhuluma ukuthi umuntu uyakwazi ukuyihlolela yena. Isidingo sokuphumula kubalekile phela nakho ukuthi ungaphuma uhambe uyozwa, uyabo. Kodwa kunezinto edinga ukuthi uma ngabe mhlambe ke waphupha izevathu eyithile ngiyifake ke ngiwafake ihloko kanjalo ukuthi uma ungaphupha ezinye zezevathu ungabheka ngendlela obheka ngayo kodwa lezo zevathu ungayithungisa zibe khona. Uphupha izinto zesintu, uphupha imvunulo, ithungisa imvunulo, ithenga imvunulo noma uhambe uyobhuka ukuthi ayenziwe uyenzela imvunulo ibe khona. Ifuna abantu abadala. Abantu badala basuke sebekutshela ukuthi sikhona kodwa manje sifika kuwena ungavunulile uthenga imvunulo uyibeke uyibike futhi. Uyabo uphuphe izinto ezinamandla izilwane ezinamandla seyifuna ukuthi uphahle nje mhlawumbe uphupha ibhubesi uphupha ingwe uphupha inhlwathi uphupha ibig 5 uphupha zonke izinto ezinkulu uphupha amakhosi. Sekubiza ukuthi manje wena uyahlola uthulele ubuhlola ubuyihlolela wena ukuzihlolela wena ukuthi sekumele manje mawuphahla ungeza kumina ngikutshela hayi ukuphahle kanje noma uhambe ofunda kuma video konke ukuphahla. Uthola ukuthi kodwa into oyibona ebusuku oyiboniswa ihlozi lakho awuyithinti. Kufanele ukuthi lapho ke uthela amanzi emhlane wedada ngoba ukuphahla kwakho uya kumuntu ekutshela hayi awuthi uma uphahla umisa amakhandlela uwamise kanje ukhulume uthi okuzwa ngomuntu lokho okuzwa ngehlozi lakho awukuthinti kodwa uma ngabe wenze njani na usuphahla. Uma kuthiwa kufanele ugeze noma kwenza umsebenzi lokho kukhonjiswa ihlozi lakho ukuthi mhlawumbe ubone abantu abadala bengaphandle kwekhaya bengangenile ekhaya manje usuwenza umsebenzi awusaphahla usho ukuthi ngicela ningene uqala uma uzokwenza umsebenzi usho ukuthi ngicela ukuthi ningene ngoba ningaphandle ningene. Uma ngabe kuthi mhlawumbe ubabona basegcekeni abangenile endlini wena uyasuka uyokwenza umsebenzi kodwa selikutshelile ihlozi lakho ukuthi thina singaphandle kwezindla siyibona indlu yethu. Uyabo uyasuka ukwenza umsebenzi awuyikhanda indlu yabantu abadala sebekutshelile ukuthi sebekutshelile inkomba zokuthi wena lapha ekhaya sinayo indlu. Uyabo uyasuka wena ujaha ukuthi hayi awuthi ngenza umsebenzi ngenza itiye. Uyabo kodwa laba abantu obenzela itiye ugogo wakho akangenile endlini. Qala ngogogo wakho ke phela ngenxa yezibonakaliso oyibonile mfake phela endlini. Uyabo uma kuukuthi uyaphupha kunezinto ezithinta ukugeza nani uyabona ukuthi hayi lezi zinto ezithinta inhlambuluko cinga phela emndenini yazi ukuthi izibonakaliso izona ezikwenza ukuthi uhambe uye kalula kubantu bakini ukuthi niboniswe lokhu nalokhu imuphi umhlahlandlela esingawulandela. Uyabo sebezokutshela mhlawumbe uphuphisa ngoma sebezokuthi hayi la ekhaya kule yandlu yakwasibanibani ikhehla lakhona singabandawonye lona lalisa ngoma kodwa manje ugijimuza kumina mina ngikuhlolela ngiyibamba lento yakho noma uphindela ekhaya uyobuza akuselula ukuthi kwenzakaleni na bekuchazele yonke into ngoba usuyizwe ngogobela noma bezomethemba ke phela kunankinga kodwa ngiphinda futhi ngiyaskipha iselule ukuthi nanga inhlolo oyilethelwa ihlozi lakhe. Ihlozi lakho uma ngabe likulethele inkulumo nezibonakaliso usukuthonga usukuhlola ukuthi okay namhlanje ngithengilele ngavuka nalokho ake ngiyilandeleke lento engivuke nayo ukuzihlola wena lokho ukuthi uma ngabe kunento noma uyicabangayo bese lifika ihlozi likhuluma into kuwena ukuzihlolela wena ngaphandle kokuya kumelapho wendabuko uzoza kimi ngikutshela izinto ezithile ngukhokhisi mase kufanele ngilungisela kanti lento ubungayilungisela wena nje ekhaya ngokuthi uthathe nje impepho uhambe uyishisa ithi hayi ngikhulumani ke abantu abadala qhubekane nikhulume. Uyabo sebezokutshela abantu abadala ukuthi yini abayifuna kuwe. Ngitholakala KZN Empangeni lokishini eNgwelezana eMbali village
kuzohamba kuhambe ngiveza indaba ezibhlungu zokuthi anisezokungithola eNgwelezane, ningithole endaweni esemakhaya, itransport lapho ayikho. Ngiyodabuka makuthi kade wangazi, mhlawumbe ungaze ngo-2021 kodwa ukwazi ufike kimi, kulungile. Uthi usufika kimi usulokhu ucomplaina ukuthi umkhulu iservice yakhe iphuwa, akuna transport, uhamba ngeenyawo, kunentaba laphana ende ekhuphuka kuthiwa isondini, ukhuphuka lapho ulimi selivele ngaphandle. Kodwa ke isikhathi abantu ngibanikile ngila elokishini, transport ikhona, transport abayisweni, ngibanikile leso sikhathi. Kuzohamba kuhambe ngisifane lesisigodlo siselokishini, ngiguhlukele nje emakhaya lapho engizohamba ngiyoyigayela imithi ngihlalele khona. Kulungile ke bogogo nomkhulu, ngiyathokoza, niphile nje, niyilandele izibonakaliso noma amaphupho, usukuhlola lapho, usukuyihlolela wena. Thokozani ke bogogo nomkhulu.